Ekitabo ky'okutandika eshuura ya 8 okwoma kw'amaizi n'okuruga omu meeri. Ruhanga yajuka Noa n'ebyine amagara byona n'amatungo goona agu yabaire aine omu meeri. Ruhanga yareeta omuyaga gwahuuha ensi, amaizi gatandika kwijururuka. Enshuro z'okuzimu n'amadirisa g'omw'iguru byigarwa, n'enjura eyabaire neeruga omw'iguru yazibirwa. Amaizi gaguma nigatuuba ahansi. Bwanyuma y'ebiro 150 amaizi gabaganukaho, emeeri yahika aha nshozi za Ararati aha kiro kya 17 ky'okwezi kwa mushanju. Amaizi gaguma nigatuuba okuhisa omu kwezi kwa 10 aha kiro ky'okubanza eky'okwo kwezi emitwe y'ebungo yareebeka. Kwahingwireho ebiro 40, Noa aigura edirisa y'emeeri ei yakozire, yashohoza ekikoona kyaguma nikirengyerera okuhisa obu amaizi gayomiire kimwe ahansi. Kandi yashohoza enkombe ngu amanye amaizi ku garaabe gayomera ahansi. Kwonka enkombe tiyabona aho kuteekama, yagaruka kumushanga omu meeri. Ahabw'okuba amaizi gakaba gakishwekire ensi yoona, yashohoza omukono gwe yagikwata yagitaasya omu meeri. Yamara ebiro 7 yagaruka yashohoza egyo nkombe. Egyo nkombe yagaruka hariho omu mwabazyo kandi reeba ekaba eine akababi k'omuzeituuni omu kanwa. Ekyo kyamanyisa Noa oku amaizi gatuubire ahansi. Noa yamara ebindi biro 7 yashohoza egyo nkombe, yagyenderayo tiyagaruka. Omu mwaka gwa 601 omu kwezi kw'okubanza aha kiro ky'okubanza amaizi gayomera kimwe ahansi. Noa yihaho ekyabaire kishwekire emeeri, yanaga amaisho aheeru kandi reeba ahansi hakaba homire. Kandi omu kwezi kwa kabiri aha kiro kya 27 ensi yayomera kimwe. Ruhanga yagambira Noa ati, shohora orugye omu meeri n'omukazi waawe n'abatabani baawe n'abakamwana baawe. Kandi oshohoze byona ebyine amagara ebyo biroine, ebyine omubiri byona, ebirikuguruka n'enyamiishwa n'ebirikwekурра ahansi, bibone kuzaara munonga omu nsi, bikanye bijijuremu. Noa yashohora n'abatabani n'omukazi we n'abakamwana, enyamiishwa zoona, ebirikugyendesa enda byona, ebirikuguruka byona, na byona ebikwegyendesa ahansi, nk'enganda zaabyo ku zaabaire ziri byaruga omu meeri. Bwanyuma Noa yayombekera Mukama itambiro, yatoora n'enyamiishwa n'ebirikuguruka ebya buri ruganda orutarikuzira, yabitambira aha itambiro kuba ebitambo byokize. Mukama yahurira ekisoroora kirungi, yagira omu mutima gwe ati, tindikyenansa obundi ningitura omuntu, ahakuba ebiteekateeko by'omutima gw'omuntu biba bibi okuruga omu buto bwe, kandi tindigaruka kwita kintu kyona ekiine amagara nk'oku nkozire. Mu bunaku bwona ensi ekiriho, eiba n'igyesha, embeho n'obutagasi, ekyanda n'itumba, ny'omushana na nyekiro tibirihwaho.